Nongere mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu mbabwire ko Bwana Tshisekedi yigambye ko Zaire yakuye u Rwanda mu makuba irengagiza akaga yaruteje. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yigambye ko Zaire yatabaye u Rwanda ubwo yafunguraga amarembo ikakira impunzi zirimo n'abajenosideri bafite imbunda, irengagiza ko bageze ku butaka bwayo bakabyutsa umugambi wabo gutsemba abatutsi. Muri Nyakanga umwaka wa 1994 ubwo ingabo za RPA zari zimaze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, igirira cy'impunzi zirenga miliyoni 2 zavuye mu Rwanda zigana mu yahoze ari Zaire zinjirira Igoma na Bukavu. Muri abo hari harimo n'ingabo za leta Habyarimana zambutse imbibi zikajya kwisuganyiriza hakurya kugira ngo zizasubukure jenoside zica abatutsi. Nyuma yaho umutwe wa FDLR wahoze witwa Arir wadukanye imbaraga, abacengezi nabo batangira kugaba ibitero bya hato na hato ku gihugu. Mu kiganiro yagiranye na Top Congo FM aho yagiye kwivuriza mu Bubiligi, Tshisekedi irengagije ibi byose maze avuga ko ahubwo Zaire yatabaye u Rwanda kuko rwari rugiye guhura n'akaga kataraboneka. Mu magambo ye yavuze ko Zaire yakije u Rwanda amakuba akomeye ari kuba iyo tudafungura imipaka ngo twakire igirire cy'impunzi. Bwana Faci yavuze ko nubwo ngo ibyo byabaye kubw'ibyago umuryango mpuzamahanga watumye muri abo bantu bahungaga hinjira n'abanyabyaha bakoze jenoside bakinjira ku butaka bwacu ati bafite intwaro zabo, ati ntabwo rero twazibambuye, ati uyu munsi umuzigo wavuye ku Rwanda uza kuri twe, ingaruka zigera ku baturage b'igihugu cyacu. Tshisekedi yirengagije ko hari n'ibindi bihugu byakiriye impunzi ariko bigakora ibitandukanye n'ibyo ubutegetsi bwa Zaire bwakoze. Nka Tanzania mu mpera za Mata umwaka wa 1994 abinjiraga muri icyo gihugu bambuye intwaro, ndetse Tanzania nk'igihugu cyari umuhuza w'u Rwanda na FPR Inkotanyi kizi ibyabaga mu Rwanda cyafashe bamwe mu bayobozi bakuru bagize uruhare mu bwicanyi. Urugero ni Ruharwa Jean Baptiste Gatete wafashwe akarekurwa nyuma y'uko interahamwe yarayoboye zakoze imyigaragambyo, baramurekura ariko abwirwa ko atazaba muri icyo gihugu, ahungira muri Zaire yarindi interahamwe. Nyuma Gatete yaje gufatwa n'urukiko mpanabyaha rwa Arusha akatirwa gufungwa burundu. Hari ifoto y'ikirundo cy'imihoro yasakaye cyane kuri internet ivuga ibijyana na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yafatiwe ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania ubwo impunzi zivanze n'abicanyi zinjiraga muri iki gihugu kuko inzego z'umutekano zabatse intwaro zose bari bitwaje harimo n'iza Kongo. Ubutegetsi bwa Zaire bujya guha rugari abajenosideri bwari bubizi neza ko ari abantu ba Perezida Habyarimana, umuntu wari inshuti na Mobutu kuko umwe yitaga undi grand frère undi akamwita meilleur ami. Yagize ati nta na rimwe rizima, ati mu gihe cyose ati nzaba ndi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nzigera nicarana n'intumwa za M23 cyangwa se AFC mu mishyikirano. Icyo navuze ati nuko nshaka kuvugana n'u Rwanda bitari ugushyikirana. Yakomeje agira ati niba nshaka kuvugana n'u Rwanda no kubabwira ngo ikibazo cyanyu ni ikihe kugira ngo mutureke dutuze, niba mutekereza ko hari ikintu ati kiri iwacu twabikemura bikarangira. Bavuze FDLR uyu munsi ati turi Rwanda tuganira kuri ibyo guhagarika imirwano hanyuma tukareba uko ikibazo cya FDLR cyakemuka. Ibyo avuga ko igihugu cye cyiteguye gukemura ikibazo cya FDLR n'abanyamakuru. Ati namakabya nkuru kuko hashize imyaka irenga 30 aho kugira ngo RDC yambure intwaro y'umutwe irushaho ahubwo gukorana nawo. Ubu FDLR yivanze n'igisirikare cya Kongo mu ntambara yo kurwanya M23 ndetse n'abarwanyi b'uyu mutwe bahawe impuzankano, imishahara, imbunda n'ibindi. Bwana Faci ubwe kenshi yavuze ko FDLR itakibaho, indi nshuro avuga ko abayigize ari abantu b'abasaza badashobora guteza ikibazo u Rwanda ariko kandi akarenga agakorana nayo. Abasesenguzi bakunze kumvikanisha ko kugira ngo ikibazo cya FDLR gikemuke bizasaba ko leta ya Tshisekedi igira ubushake mu kwitandukanya n'uyu mutwe ukomeje guteza umutekano muke ndetse no kubibyega bitekereza jenoside mu karere. Tukiri muri iki gihugu kandi babwire ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihugu bya mbere u Rwanda rwoherezamo ibicuruzwa. Imibare y'ikigo cy'igihugu kibarushamibare igaragaza ko nubwo umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kugana habi, ntacyo byahungabanyije ku bucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu byombi. Raporo yashyizwe hanze n'iki kigo igaragaza ko muri Kamena 2024 u Rwanda rwohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 16 ndetse n'ibihumbi 20 by'amadolari bingana n'9.55% by'ibicuruzwa byose u Rwanda rwohereje mu mahanga. Ni imibare yazamutse ugereranyije n'umwaka ushize kuko muri Kamena 2023 u Rwanda rwari rwohereje muri Kongo ibicuruzwa bya miliyoni 12.9 z'amadolari
mu kwezi kwa Gicurasi 2024 ubwo rwari rwohereje muri iki gihugu ibicuruzwa bya miliyoni 16 n'ibice 38 kw'ijana n'ibice 38 by'amadolari bihwanye n'ijanisha rya 7 n'ibice 61 kw'ijana n'iby'ibicuruzwa byose u Rwanda rwohereje mu mahanga muri icyo gihe. Ibi rero bishyira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mwanya wa kabiri mu bihugu u Rwanda rwoherezamo ibicuruzwa byinshi cyane nyuma ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uretse ibi bicuruzwa biba bifite inkomoko mu Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iza no ku isonga mu bihugu u Rwanda rwoherezamo ibicuruzwa ariko narwo rwabanje kubikura ahandi, ibizwi nka re-exports. Imibare igaragaza ko muri Kamena 2024 u Rwanda rwohereje muri Kongo ibicuruzwa byo muri ubu buryo bifite agaciro karenga miliyoni 52.69 z'amadolari Amerika, bingana 94.3 by'ibicuruzwa byose u Rwanda rwakuye hanze rukabigurisha mu bindi bihugu. Muri Gicurasi 2024 ubwo u Rwanda rwari rwohereje muri Kongo ibicuruzwa nk'ibi bifite agaciro ka miliyoni 55.85 kw'ijana. Mu ubwoko bw'ubucuruzi rero nabwo bwarushijeho kuzamuka muri uyu mwaka, kuko muri Kamena 2023 u Rwanda rwari rwacuruje muri Kongo bifite agaciro ka miliyoni 49.67 z'amadolari. Muri rusange Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iza ku mwanya wa mbere mu bihugu u Rwanda rwoherezamo ibicuruzwa ariko narwo rwabikuye ahandi, ikurikirwa na Ethiopia ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iyi mibare mu bijyanye n'ubucuruzi ikomeje kuzamuka mu gihe ariko umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utifashe neza. Iki gihugu gishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 urwanya leta y'iki gihugu, ushinja guhonyora uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda biganje mu burasirazuba bw'iki gihugu. U Rwanda rwo rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyigikira umutwe wa FDLR wiganjemo abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse kuri ubu ukaba ukomeje imigambi yo guhungabanya u Rwanda, ibintu unashyigikirwamo na leta ya Kongo nk'uko byagiye bishimangirwa kenshi n'umuryango w'abibumbye. Amakuru yacu kandi reka tuyasoreze muri iki gihugu, mbabwire ko ingabo za M23 zigaruriye agace ka Nyakakoma mu mirwano yamaze iminota mike cyane. Umutwe witwaje intwaro wa M23 wigaruriye agace gakorerwamo ibikorwa by'uburobyi ka Nyakakoma nyuma y'imirwano yamaze igihe gito iwuhanganishije n'ingabo za leta zirwanira mu mazi kuri wa 7 Kanama 2024. Abaturage rero bagumye mu ngo zabo batangaje ko abarwanyi ba M23 bavuye mu gace ka Ishasha bigarurira Nyakakoma mu mirwano yamaze iminota iri munsi ya 30. Radio Okapi yatangaje ko M23 ari ihanganye n'ingabo nke za FARDC zirwanira mu mazi n'abarwanyi imitwe imwe n'imwe yo muri ako gace nka Mayimayi bari aho muri Nyakakoma. Nyakakoma rero izwi cyane ku burobyi bukorerwa mu kiyaga cya Edward, igenzurwa n'ikigo gishinzwe kubungabunga ibidukikije muri RDC binyuze mu buyobozi bwa Bwisha. Ni kamwe mu duce duke twari dusigaye muri teritwari ya Rucuru tutarigarurirwa n'uyu mutwe wa M23. Aka gace gafashwe nyuma y'imirwano yongeye kubura ku itariki ya 2 Kanama 2024. Inyeshyamba za M23 zigafata ibice bya Nkwenda, Kiseguru, Nyamirima na Ishasha. Imirwano ikomeje mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemereye i Rwanda ko igiye gushyira intwaro hasi, ariko mbere gato yuko tariki ya 4 Kanama igera ngo iyi gahunda yubahirizwe, guverinoma ya RDC yatangaje ko ingabo zayo ziteguye birenze uko byigeze kubaho guhangana na M23 no kuyitsinda. Mu gihe M23 nayo yasohoye itangazo igaragaza ko aya masezerano atayireba kuko na mbere igihe hari hagiye ifatwa ibyemezo leta ya Kongo itigeze byubahiriza. Gufata agace ka Nyakakoma rero biha M23 amahirwe yo kugenzura ibice by'amajyepfo n'uburasirazuba bw'ikiyaga cya Edward, ndetse ingabo zayo zikaba zanakoresha inzira y'amazi zerekeza mu majyaruguru no mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru.